Достар, біз кенеде эфирдеміз, мұны мультфильмден сон енді сіздер үшін мерақлы бір субъектіні тағдым етмеге ашықамыз. Студиямызда Мұсафыр Ибілбетеке ве біз онен берабер мерақлы мевзу ақында алап көрсетедеміз. Чүнки бүгін сабадан біз кейф көтереже бір чоқ васталар ақында алап көрсеттік. Ве Ибілбетеке сабадан, достар, кейфтен ғайры біз өз сағлығымыз ақында да түшінмеге керекміз. Ве Ибілбетеке физик межгулетлеріні да yapmalımız. Nasıldır bu fizik meşguliyetler ve aslında kun devamında ozunu tenduriz duymak için neler yapmağa gerektir? Şimdi bu sualge cevap tapılır ve kim bizge cevaplanacak? Elbette ki çok tecrübeli sporcu, şahsi trener ve bilirsin aslında o da student. O bütün bu çizgilerini özüne kavrapala ve biz memnuniyet ile onu ende karşılamaya hazırmız. Mustafa Bey Sitnebi. Selam aleyküm. Hoş geldiniz stüdyamızda. Sağ olun, sizge de şay olsun. Mustafa Bey, sabahınız güzel mi şekilde başlandı? Nasıl başlandı? Sağ olun, Allah'a şükür. Bugün sabah saat 6'dan 5:30'dan fizический разминкадан başlandı. Son kısmet edip sizge perdaçaga geldik. Çok güzel, hoş geldiniz. Sizinle karşılamaya memnunuz. Mustafa Bey, aslında adetlerinizge göre sabah tamam böyle başlanan fizik meşguliyetler siz aytınız ya da bugünkü sabah açık farklandı? Yok, sabah onday başlana ama ne farkı var bugün teren ertece. Tek ertece men bir saat keçe, saat 7'den sabah başlay fizik meşguliyetten son o okuşka, trenirovkaga işe hazırlanıyorum. Sabahdan nelerini içmege tavsiye etesiniz? Bana çok sıraları vatandaşlarımız kahveni severler. Siz misal olarak kahveni içesiniz sabahdan? Evet, içemen ama ben alayım fizik meşguliyeti. Fizik, nasıl aytayım? Fizik sualden o bek doğru değil. Ama biz национальный наркотик дейм. Hepsimiz evet kahve içemiz ama men belesem sudan başlamağa doğru oldu. Siz aytınız ki şimdi fizik tarafından yani kahveni içmege pek de doğru değil. Ne için? Kahve içmege gerek ama bizim halkımız nasıl içe? Çok içi. Tek kahve içi. Akşam aylar vaxtda olmay. Kahve içmeye gerek ama günde 1-2 filcandan yeter. Böyle kararlı. Evet, karar verin. Güzel. Mustafa Bey, aslında siz nasıl etip öz zanaatınızı, öz hayatınızı idmancı zanaatından bağladınız, nasıl etip sportla bağladınız öz hayatınızı? Men sualını anladım. Men mektepte okugan vaqtdan sportqa hevesmen. Ama men yaşagan yerde, men köyde yaşadım. Ve okudum. Sportмен uğraşmağa profesyonel urovende çaremiz yok edi. Ama hevesim her vaqt var edi. Şunun için Ahmetjit'te endi okuganda hevesim realizavat ettim ve umur boyunca men anlayman sport menim yaşayışımda mına bir ячейканы занимать etdi ve umrum sportning keçecek ve bilesiz çok sportmenler var menden nasıl aytayım yaxşı bilerler sportni vaqtga qaraganda da çok uğraşalar ama trener o pedagogday o tek anlamağa ve animasiya etmege bir anlatmağa da gerek. Şunun için men belesem menden қолымdan келе ve son. Mustafa Bey, elbette ki kun devamında bizge fizik meşguliyetlerini yapmağa gerektir, sportla uğraşmağa. Mına hafta devamında kızlar için ve oğlanlar için nasıl programı olmalıdır? Kaç trenirovkalarını yapmağa geçirmeye gerektir? Neden başlayıq? Hepsimiz biz özümüz yaxşı olacaq deseniz trenajörный залға бармaya gerekmiz. Adam bir kere barmasa da o trenerden iş becermek gerek ve
қыз балаға қарай, я да оғлан балаға көре тренировочный программа составлять етмек керек. Шonun үшін мен белесем аптада 3 кере бармаға керек. Çünkü білесіз, насыл результатқа келер. О, заниматься етмек керек, ашамаға, вератланмаға. Бұл 3 пункттан бірсін, насыл айтайым, құлақ асмасан файдасы олмас. Демек, бірінші күні біз идман етеміз, екінші күні ратланамыз. Үшінші кені идман етеміз, демек, біле ратлануғда да, ратланмаға да керек. Ве бақыңыз, адам бір бөле мерақлы суал, қызлар оғланлар ақында сөз жүрсеткенде, мерақлысы шу ки, қызлар яда оғланлар, бөле бір вақияны тасабыр етейік бет. Қыз, мисалы үшін, güzel olmağa істей, ama өз аятыны бөле профессионал шекілде спортмен бағламая істемей. Яғни бөле авескер любительский шекілде yapmağa істей. Оғлан да айны бөле. Насыл етіп, олар спортмен оғрашмаға кереклер, насыл межгулиетлеріні ве әрекетлеріні yapmağa кереклер. Мисалы үшін бөле өз шекіліні, өз вүджудыны güzel шекілде тұтмаға, ama бөле мен білмейм, культурист gibi olmaға, мисалы үшін, қызларға. Anladım. Білесіз, культурист olmaq үшін o yaşayış керек. Әр күн тренировка ашамаға керек доғыры. Тренировканен yaşamaq керек. Озын бір яқшы формада тұтмақ үшін мен айттым, аптада 3 сефер ете. Бір ақылы мерақылы тренер олса, о доғыры программаны яса, о программаға көре занимация етмеге керек. Сон әр бір адам, оғлан бала олсын, қыз бала олсын, бір, насыл айтайым, бір цельнен келелер. Өрісі адалелерін алмаға, бірісі азмаға істей. Кімсе азмаға жей, соның үшін әр бір кішіге қарап, әр бір тренировочный отдельный деймі барланып лапеткенім үшін отдельный программа керек әр бір адамға. Чүнки әр біріміз өзіміз бір кім насыл айтайым, бір-бірімізге оқшамаймыз. Соның үшін әр адамға көре бір өз программасы бар. Яғни шақсы, яшасыңыз әр бір инсанға. Яқшы, çok güzel. Я бақыңыз, да, бөле бір суал, біз білеміз ки, бар бөле адеттір, айталар ки, тренировкаларға яда индманға сен қатнасан, сен çok içmеге керексің, ве асылында күн девамында асылында біз çok içмеге керекміз. Не үшін içмеге? Тамым сувны, ади сувны. Білесіз, мен белесем, тренировка вақытында су керек içмеге. Я не үшін. Біздің адалерімізде тренировка ішінде химический процесслер кейче молочный кислота шыға адалерімізге. Сон қоларымыз бек қол етеміз, аяқ маяда бүтін тені тренировка етсен керек білесіз, қатып айтайым, усталость дейм. Усталость. Мышечная усталость бар. Понятие, профессиональное понятие. Лафетсек, шоның үшін біздің адалеріміз бек yorulmasın деп су керек. Чүнки біз 78%-ке, 78 ya da 73%-ке судамыз ве тренировка шекілінде su обязательно. Жойылмасын демек, өз бөле водный баланс. Бұл балансыны яқшы тұтамыз. Яқшы, чоқ сақ олыңыз. Мұстафа бей, мұна сіз айтыңыз ке тренировкалар ақында мұна ратланмақ яқшы керек ве ашамаға сіз айтыңыз. Сағлам ашы насыл о ашы нелеріні ашамаға керектір ве мұна чоқсы екімлер, алимлер айталар ки күн девамында 3 кере дегілді 5 кере ашамаға керектір. Мұна бұл екі ашылар, бұл бөлі бір промежуточный рус тілінде айтсам, еңгіл олмалыды. Насылдыр доғру 5 кере, я да 3 кере, нені ашамаға керектір? Білесіз, профессиональный спортсмен олсан, 6-8 сефер ашамаға керек. Ама любительский уровеньде олсам, 4 кере етер. Чүнки мұна 3 кере біз, ебіміз күнде 3 кере ашаймыз.
Амма мына тренировка өгінде 1 саат, мына 4-ші кере ашамға 1-1,5 саат тренировка өгінден ашамаға керек. И мен белесем 4 кере етер, амма чүнки біз профессиональный спортсмен дегілімізде. Епсімізде ішіміз бар, оқушымыз бар, 5-6 кере ашамаға тек банально вақтымыз олмас. И 4 кере ашасақ етер. Не ашамаға керек олса, ебет доғыра ашамаға керек, аш белокнен, углеводнен насыщенный аш. Яғыл аштан, осын терен тұтмаға керек. Вазгечмей. Вазгечмей, татлы, епсіміз біз сееміз, конфетлер, шоколад ашамаға, оны ебет керек ашамаға, амма терен осын тұтма керек вазгечмей. Anlaşıldı. Ya bakınızda bir böyle sual. Biz internetke girsek bazı bir saytlarda yazılar ki bir gün içinde azmaya istesen bana sana goji yağdalarını. Bir gün tam 2 saat devamında azmaya istesen bana sana yeşil kahve. Tövbe yarabbim. İşte böyle gibi şekiller, böyle gibi добавкалар aslında bizim vücudumuzga nasıl tesir ediyor? Олар bizler için faydalı mı ya da yok ve bilemiz ki de proteinler ve çeşit türlü böyle şeyler var. Onların aşamağa mümkün mü ya da yok? Bakın siz айтқан добавкалар, yeşil kahve ya da oğa oşağında işi, o bir olmayacak bir şey, doğrusu aytsam. Ve bir günde, 1 saatte az bakın, o yanlış, belki yanlış olsun, adam onun formasını getirmegi için yıllap керек. 1 yıl, 2 yıl. Профессиональный уровень. Профессиональный уровень olsa bütün ömür керек. Şunun için o kommersiya tarafından siz айтқан işler bek yaxşı, çünkü көпсі adam bilmей nasıl etmeye керек ve satıp alalar. Ana men ашарым 1 saatte de yaxşı olarım dep, o yanlış. Бар мына спортивный добавка деген şeyler, o protein, гейнер, аминокислоталар деген şey, o yaxşı şey. O yaxşı şey, ama bayağı adam, bilmegen adam belli o farmakologiya. Спортивный farmakologiya, химия деп belliler ve o yok o bek yaman şey dep. Ama adaşalar adamlar, çünkü спортивный farmakologiya o bir, а спортивный питание bu ikinci taraf, спортивный питание керек. Çünkü bizim tenimiz nasıl aytayım, alışmagan. Fizический нагрузкадан soň çok көп вакыт керек өзүнө келмеге, восстановлениеге. Ve спортивный добавка tek o prosesini tezce ete, çünkü mына аминокислота o восстановлениеге yaxşı бере. Protein o способствует ете tez мышечный масса almağa. Мышечный масса, ama onlardan zararı yok. Zararı yok, o спортивный питание. А спортивный фармакология o başka şey, o tek профессиональный спортсмен, mına көрезді телевизорда бодибилдерлар barga, o tek farmakologiya. Bu formaya kel. Demek bir trenirovkalarga barsak ve öz vücudumuzni böyle güzel bir şekilde tutmağa istesemiz, böyle добавкаларını aşamağa mümkün. Yaxşı, o bizge hiç zarar getirmez. Çok güzel, yaxşı, sağ olunuz. Mustafa Bey, siz student olasınız ve yayınımızın, subetimizin başında ayttık. Nasıl siz birleştiresiniz? Mına bu idmanci olmak ve student, vaktiniz her şeyinge yete mi? Ve nerede okuysunuz ve nasıl mütehassıslığa okuysunuz? Men Kipu'da okuyman, bu benim ikinci образованием, birinci benim медицинский образование, ikincisi mına şimdi bu yıl kırdım. Şükür Kipu'ga spesialny defektologический fakultetke, logopediya. Bilesiz, aytınız, nasıl beceresiz, istegen adam çare tapa, istemegeni sebep tapa. Sen istesen günde 24 saat. Ondan 2-3 saat tapmağa çaren olmak gerek. Men bilmeyim nasıl okumaya gerek, bir kimse 24 saat okumay, bir kimse 24 saat çalışmay. Rahatlanmağa da vakit gerek, ama men bilesem 1-2 saat özüne
өзіне тапмай, мүмкін. Çok sağ olunuz. Aslında mında kelmenge de saat tapkanınız için de çok sağ olunuz ve sohbetimizin sonunda bir teklifte bulunmağa istedik ki bir güzel bir tilek. O kadar güzel sohbetimiz geçti ve onu böyle tileklerinin yani pожеланияlarının bitirse gayet güzel olacak. Seyircilerimiz için, vatandaşlarımız için ne tilemege isterdiniz? Мен не істерін тілемеге біріншіден сағлық. Сағлық олса, епшіні бежіреріміз. Екіншіден не істеймін? Біздің білесіз, русша айтайын, менталитетіміз. Башқа біз өзімізге құлақ асмаймыз. Өзімізні яқшы жолға наставление бермей істеймейміз, бізге не қолай, не зарар кетіре, ол бізге яқын. Спортнен ебет керек оғырашмаға. Профессиональный уровенде айтмаймын, профессиональный уровень. Тек өзіңізге любительский уровенде, өзің яқшы көрмеге біз епсіміз китап оқимыз. Насыл айтайым, духовный тарафтан өзіміздің уровенімізді көтереміз. Не айтайым, насыл айтайым, бізге бір мешайте yapmayı, ondayda fiziki taraftan özümüzü yaxşılaştırmağa. Hem de akılımızı hem de vücudumuzu demek tutmağa bir. Çok sağ olun Mustafa Bey. Elbette ki çok güzel tavsiyeler verdiniz, çok güzel malumatlar ile biz ile ve seyircilerimiz ile bölüştünüz. Çok sağ olunuz ve elbette ki biz sizge tek böyle sportnen, оқушнен ve aslında sanada mükafatlı insan olmağa dileyimiz. Çok sağ olun. Günleriniz yaxşı geçsin. Sağ olun. İşte dostlar biz devam edelim böyle pozitif noktada bizler için şimdi növbeteki rubrikanını hazırlayacak acaba. Şimdi her şeyini bileceğimiz dikkatlice olunuz.